Osmanbek bulakta dağı tövge taşladı. Bir ara kayda. Anam bugün dağı çavul ve ekşi alıp çıktı. Bunu çok araydı. Şu Erkin Aka çaptı. Malumatını. Gelin Aka. Buna ATS'i malumatını versin. Bulat hazır kayırge satılıp alınıp kelinген. Assalamu alaikum. İnim жақсы mı? Bu tügü bazar konma taka. Janağı men YouTube'a çağıran Surgoyon degen ha? Oo, Surgoyon. Erkin Aka hazır жаңасы жазғы екен. Ап келгенде Erkin Aka Osmanbek'te çalıp bir tövbe işledi. Bugün daha iki yol açıldı gördüğünüz özünüz. Topla girgeni, ulaktan çıkkanında ayıp çok. Жақсы екен. Nemelerin üçölörü, atkılıp, bayandık neme kılan degenler olsa neme kılış gerek. Жақсы екен. Bağısın kançada ozat? Bağısın 550 kaka. Men bunun murdakı videolarındağı koşu ötömün kıskaça malumat uşul oldu. Hazırkı günde çavulup turgan at. Bugün dağı 2-3 sorunga taştap aldı. Kaysı nomerdi koyuyoruz? 50 çıkan nomerdeki. 50 çaka gelin. 75-50 Plus 996 777 75-50-30 Uşul nomurga çalsanızlar. WhatsApp'ta var mı? Uşulақтың есі алады, сіздерге да толығырақ малуматын береді. Чабып көріп алса да болады, Чабып көріп аласыздар. Мен қалғанына мұрдақы видеоларында қошып өтейін. Тоқтай тұрайын, мен жақыннан тартып өтейін. Ошол биринчи айткан жигит буну теги таза Сургоyon деп менин каналыман чыккан эле ошо күн эле бул ушул ачыга сатылып келинип ошонон бери чабылып аткан ат экен. Мен bir-iki жолу улактарында көрдүм эле, тарткан видеолорум дагы бар. Эметип өтөмүн. Кошуп өтөм. Иним бул жака чаткан тартайын айдагын. Болду, оңго солго келе бери кел. Болду, жарайт. Boldu şerge çıksan koyun gayrı. Aynen aşağı taşta. Beri ara kap geler, beri ara. Kim? Vallahi attı tartı Erkin Aka attı tartı. Soğanlar, Ispas kanalı Ergiyardın atı menen, Surgoyon atı menen, Erkin Aka, Erkin Palvan, Karamart'ın Palvan'ı tövbe taştan aldı. Arzumam Ispas'ın kanın atı, Ergiyardın Surgoyon atı menen, Karamart'tan Erkin Palvan, tövbe taştan gitti, futbolcu Palvan. Buradaki adamın peyli. Tartıp gel, ozun tart inim, ozun tart. Külüktün ozun tart. Бұл тала тардық қылып отады ұқсайды бұға. Surgoyon екен. Тоқтайын мен тұрып тұремін. Аттың малуматын сөйлешіп алайлы, анан кейін патратабыз. Бұны Surgoyonда отасың енем, кел. Бірінші еле тегінен баштайлычы. Бұны Surgoyonда алғамыз. 2 жыл бізде болды. Ана жашы жаңасы яка. Азыр жаңасы 4 жаш. Жақсы екен. Ойын өлчөдүк ага. Ойу метрге 1.62 чыкты. 1.60га гарантия. Бой жерден өлчөп алат ага. Анан улагына жооп берем. Кириш, чыгыш,